Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu civil ruata Larsab Dr. Hari Babu Kambam Patian Sorkar Tha rin ngam le langtlang siam turin Mizo mi puiten RTI ek an mel riat chauzel thule mi puiten changkai takin an mangmek ti asoi Sorkar lai puya Chief Information Commissioner pu Hiralal Samaria nen voina achenaras bavana anin komna he thui soin Larsap chuan RTI ek boy pui tu te chu mi puiten thuthar diklerin tlak an riat zel theinana thei top chua mala zel turin acha ani Chief Information Commissioner of India pu Hiralal Samaria chuan mundang ngai tuin Mizoram RTI manga dilna lu te hun bituk ni som thum chunga thataka chinfel ngal zung ani thin le zazela pakhat ai tlemin thunei tu sangjok first appellate authority le second appellate authority an thleng chulom ati thosoya he huna tarlan ani danin Mizorama sarkar kumsa ni somni pathum somni palichung khan RTI ek manga dilna lut sanga jasari somli pakhat omin dilna lut ta chinfel zel ania second appeal manga State Information Commission a lung oilo na thlen chu za pakhat po atling lawa in soifia tura ko anni main heng zinga za somkwa chu RTI ek manga information deal tu hnena chana kim chang an pevek man ani Chief Information Commissioner of India hi Mizoram Information Commissioner Chief Information Commissioner pujon nei laile Information Commissioner pumang jangam to thangten an troi om ani Central Chief Information Commissioner pu Hiralal Samaria chuan Mizo mi puite RTI ek mang trangkai theitura inzir turin afui hethui akaswani correspondent nen anin komna soin Chief Information Commissioner chuan mi puiten RTI ek manga sarkarin enge ati mekle eng angin nge sarkar na atho thin ti an the thei vekani atia langtlang taka sarkarin na atho theinan mi puiten RTI ek an mang trangkai theya hedan mang hian sarkar ho tu te khal ngil tu poimo tak mi puite tan sarkar thasiam tu anni theiani ati Chief Information Commissioner chuan Mizoram State Information Commission in Thatakin na an thokti soin an hena khe sang omte thatakin an chinfel zel thule lom ati thu asoi bok ani Yeah, I visited our State Information Commission office and I saw how they are disposing of the cases. I was really pleased to note that their disposal is 100%. Chief Information Commissioner chuan Nimina Department Sang State Public Information Officer First Appellate Authority Officer baka Village Council Ruaitu tele NGO Ruaitu Sang te akom thu soin anni point RTI manga mipuita riat tir na an tho tha thule atlang puin an chanchina mipuite an du khop thin thu te chana du khop lo zot non le an mang lo thu asoya Mizoram chu le khathiam tamnaram ani angin Mizo mipuita chu RTI ek mangtang kai zel turin asom ani Aizawl Club Park Aizawl Winter Fair Camflower Show nei mek chu mipuiten an hlutlea tloto mipui an tam zel te Mizoram Florist Association Senior Vice President Pivanlal Zoni chuan akaswani correspondent arhil Pivanlal Zoni chuan flower show chu COVID rilen ma chuan kumkhata voili te an huai hot thin thua soya flower show huai hot chu a hau taka wangin kumkhata voi khat an huai hot theitlang pui atia stall somko chuang a omti soin hundanga changa chalu an phochuak ve ngai lowatia Mizoram leilung le sikle samil sa Mizoram chunge ya reitak an lo phun nun to le en kol to chau an phochuak ti soin pangpar phochuak tu an poll member te chu chung ko izon na berata na mang anom nualani atia flower show chu kumdanga an huai hotwa chengloi somli mante an hral thin ti asoya flower show an huai hot meka mi puita chu atam theyang ber kalturin asom ani kan minister za tak professor Nilo man min hon saka tin hei mi pui an ron kal tha arwa kan be se ai nan ron kal tha lom kan tia katuna kan show hi zirtop ni thleng turania mi puite atam thei ang be ron kal turin kan duwa flower show a hian pangpar khoi moi tak te mass arrangement artistic arrangement le ikabana te poteta hianin chi sang moi tak kan show boka hengte hi min ron mu puya kan pangpar zot te min ron le sak turin mi puite kan han som hal bok ni e Prime Minister Narendra Modi chuan voin tlai hian Guyana President Dr. Mohamed Irfan Ali chu Georgetown a komdona
anin biak na zu hian in rem na engemaw zat an zia be sei ani Prime Minister hian tu kin khan ni thum cham turin Guyana hi a thlenga President Ali hian ama nge in thlona tum hmuna alo hmuak ani Cabinet Minister som chuangin an troi om bok ani chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani